Evo nas na Zagreb Burger Festivalu, došla sam vidjeti šta malo ima, šta nema. Tu sve miriši po burgerima, čula sam da su ovdje najbolji hamburgeri u Hrvatskoj, a i šire. A i nadam se da su i najfiniji, a to ćemo danas istražiti. Crispy krabula. Idemo vidjeti šta ti ima. Mi smo rekli kao, koji ćemo burger probat, trebali jedan sve. Ne vremo sve probat. Ja rekao, ti probaj tam gdje je najveća gužva i red, to je to. Se tebi sviđaju burgeri fino? Ako imate nešto za jest? Hej! Čista junetina 200 grama. Ovo mi je konkurencija. Ali ozbiljna. Ozbiljna. Ne, već sada što. 1, 2, 3 grevija, 3 frajeva. Je vaša pobjeda? Naravno da je. I 2018. i 2019. i bit će i ove godine. Materi koja te dojela, brojiš da nemoj puno. Ocjena najboljeg burgera koji je 2 godine za redom pobjedio na Burger Festu je od mladog šefa 100. 100. Šta si primijetio unutra u okusu? Ima domaće majoneze. A kako znaš da je dobro? Okusno. Dobro, kaj je? Ima špeka, Jel pečen špek malo? karamelizirani luk, onda gravy umak, A šta je u umak? korn. Tom greju. U gravy je ova mast junjeća vjerovatno, brašno, voda i to. I so i začin. A daj mi reci meso kako je? Ljunetina, Koliko Rib dugo? eye. Rib eye. Koliko dugo odležano? 50 dana. 50 dana Ne, riba? 50, 15 Ne može. dana. 15 dana. Šta ćeš ti jesti? Ja idem naći vege put. Evo nešto skroz novo u svijetu burgera i hamburgera, jedna super ideja koju i kombinacija koju, evo moram priznati, se ja ne bi sjetila. A to je PBJ, ili peanut butter jelly burger sa junetinom, brioš pecom, maslinom, kikirikija, džemom od borovnice i pršenom uljem. Čula sam od ljudi da je super kombinacija. Neki nisu vjerovali u to, a ja ću se sad upravo uvjeriti. Evo, curi mi peanut butter. Tu s druge strane druga boja, s ove strane druga boja. Peanut butter. Dotična kombinacija, čekaj sad da probam s peanut. Ko voli slatko i meso, više onako kao na divljač,
Ja bi osobno još tu dodala možda ljutine, a ti ćeš mi reći kaj bi to dala. Moram priznat da mi je ovo peanut butter strana bolja. Jako je egzotična kombinacija, osjeti se dim, smoker, znači to je onak egzotično za one koji vole slatko, kombiniranje slatko-slano, rošti. Neobična kombinacija. Za moj ukus ja bi još sebi možda dodala soli malo, sve to skuće. Ili bi stavila manje slatkoće. Kaj ti veliš? Ne bi dodao. Ne bi nisam dodala. Ni dodala ni odlučila. Sve to. Probala sam par najboljih burgera na ovogodišnjem Zagreb Burger Festu, to je festivalu. Najela sam se, sad idem doma leć i vidimo se na idućem Burger Festu, ali ja vjerujem, ja bi voljela da ja imam jednu budućnost da napravim svoj IB burger. Vidimo se, volim vas vaš IB, lajkajte, šerajte naše recepte i filmove. Volim vas sve, pusamo.